Hello mundina namite ho si limna kahin nei kinun chale Tuni khu bulte nisim somni li sangni le somni nga din jong thusoh chum ho anangai ki taw hiti Achi sani khwa Manipur Governor Ajay Bhala in gamsunga community zo sihinga government thar kigudo ho hi hen munchum chuma kun kilalun ho hi jongle gamsunga dan kala tharum zo si nisagi ka akinei pi police station a hi lo le army outpost ho ki surrender dia tim na anei to kilonin tu chen hin lam kalanga kun jomi ho le kuki ho akun mancha phasa pi assam rifle ho hi nga surrender anki boltan hitol hon chun jani kho jong chun phachom sung infar is infar west chule Thobal district a kun mancha tampi district a SP office a pi lunana to anchil ha pi unahi hitol hon chun jani kho Manipur chief secretary Prakash Kumar in infaris muna internally displaced person ho dia cycle le handloom hobdo na kin gona media ho thudo adon bunna chun nisagi sung mancha ho ki surrender na dia phat ki pe hi ahun set a hi hiji chun dan kala thal choi hon agang theilama surrender abol de win warning an abol in a hi iti hama hi chisunga a ki sei zuilo aum le force mangcha operation ke chil ha pi ding action khouta ki da ding a hi ati geldo thei chu achi sani khwa mei lei kiloi khom na kokumi hon governor in thar ho ki surrender na dia nisagi phat api chu achom wale ka saw be hi hanlang governor in civil society organization ho jong approach pol han tia jong thupun an bol wa hi chief secretary Prakash Kumar in asai be na achun nisagi phat tim hi thal le tha a hi lo le surrender na dia thing set a hi nikhat sunga jong ki surrender thi a hi koi hile phat tip sunga amacham ta hin le tha lo aum le thunei vai hom hon operation mangcha thar ho hong ki le chom ding a hi ati hiji chun kam sunga chamna umsa na dia amasa pe na angai kho chu thal zo si le chom hi a hi aji chu thal ki gudo ho milam khuda aum na lai ja gam sunga ki gi na umjing a hin hiji hi danger ta hi ati geldo thei chu achi sani khwa jong Manipur police hon thingnoi ho amat jingo to kimada police personnel commando ho gi na abola video hin viral sa meitei militant mini jong anamat wa hetai mena te ni chu a hi le Bisnupur district Moirang police station hub sunga thamna po pia kun Moirang thim thoiba PLA haisana KCP city meitei militant group ma active member le Infaris district akun Saikhom Lember Singh KCP city meitei militant group akun active cadre ahi police commando ho gi na bola video simpa chu ahin chule ama hi dan kala sumdong le thal cholia pangdan in jong thusu chun asei nahi hitol hon chun Manipur police hon warning khouta ana bolun koi hile dandung zuya duty ball police le security force ho gi na video sima hin su thang le aum kit le dandung zuya go na khouta ki peding a hi tin ga ta intu phun an nei na hi chief secretary in asei be na achun gamsunga normalcy om na dia government in to gun ki nei ki focus ho chu a hi le national highway honding ti chu lamla na safety hi sa ding jate ni ka akita san tu na sim do ding chule internally displaced person ho dia resettlement gunding ti ho a hi ati highway lam thong chung chang asei ben achun nasata pan ki lajing a hin bit ke cha mi zo si lamla na akisu na ding hi apha chat sei the hi zongle forces or deploy ki ball bedding bita lamla na umwa ding a hitayati chule galjam ho chung chang asei ben achun a hin kho ti chu where being ding ki thu pi na le a in chen a khosa na diu jong ki thu pi ding a hi thu jong ana phong doi na hi Delhi University Literary Festival a Thusoh na nei dinga Lheh a khat Kuki National Organization KNO spokesperson Dr. Sailin Hokip chu hichikin guna kunin amin la do an hita na hi Sri Ram College of Commerce SRCC a chilha Delhi University Literary Festival a hi Dr. Sailin Hokip hi panelist khat dia guna hin hizong le external pressure umjia kinungla do kit danin a ki sejina hi Dr. Sailin hi Dr. Swapan Das Gupta akuna email chungchuna invitation amuzawa Delhi khupi anazurahin hizong le akunta amin ahung kila do hi phamo asalhein hitol hana video statement khara Dr. Sailin in hiti hin anasei nahi email chungchunin Dr. Swapan Das Gupta in
panelist khat din e hin timin ki paten kana sangin hito kilhonin Delhi kana zone pe ngalin hizong le Delhi kalhun jowa awai sei hon kamin kila do thu e hin het sa ovin media anagi thanta jin kiloi khomna kukomi holoya kunin daudal na nasata aumin hiji chun hiji literary festival ahin panhung la tahin ei ki ti nahi wangserum ta cha hin hizong le keiman ka zawding ka vo hai a hi poiti ka hin hilchit hi Dr. Seilin hijigin guna apanding hi kukomi kiti meilhei kiloi khom na ho hin nasata anado daru ahin hito kilhana amin jong kilado ahi India government to ke hola ka zaw theile Ebola India mi pi to ke hodia ei ki phallo hamtin Dr. Seilin in do na boli nahi Delhi University thulu nahi si nei lang nei na to ahi dan mu chi the ahin hi academic institution hoa free speech ki me thip na khat jong ahi do pe nahi tu masang chun Delhi University in Manoj za lecture ding jong aji bezin cancer an bol of hi Manoj za hi government na to bol khil ha dem pen khat a ki se hi tu chungam sungboi na to ki se ya kohul chairman pu HS Benjamin Mate in mi pi pan la ding dan a sei na achun tu chung boi na hi Manipur state government le atom zohon ki thua kuki zo cha te chunga genocide campaign abolo a hi tia India sunga het theita security professional le legal professional hon phongta a sei do o hetan to apana hangsan ta mi pin India government in Thusoh ni danlowa ei movet u chunga ki chalowa ki phin na nasata inei phat o hitai chule ei ho sunga government sotor le hungpong au mukha lezong galmi thama itham phar o hetai tin kohul chairman pu HS Benjamin Mate chun asei nahi security force on phai chamle thinglanga ginmona lai ho search operation anei nawa Sisipul district Langza police station hope sunga kun mancha 303 rifle khatle magazine country made single barrel thum 81mm pumpi khat country made IED 500 gram ni le 1 kg khat zawnan mei chang chum jong pasa pi anamanda onahi security force on mi pi hinga gamsunga chamna omna dia security force o mala na ki thu pi ri win jong nge na anani onahi chukil le Assam rifle le Manipur police hon thugu amudung zuyun joint operation anei nawa United National Liberation Front UNLF ke meitei militant group akun active academy ni milham ho kom thilpole gari ho hinga dan kala sumdon to kimerin anamanu nahi mana te ni cha hi le wangkhim rohit singh le thangjam nongan meite ahilhoni nahi alangkhat in jani khoma ma chun security force hon Kangpokpi district le makhong police station hope sunga almun lai le harau thil ki ka dan kala kisa bangkal ni jong anasu seu nahi chule Infaway district police hon akoijam Sachin Singh kiti mi pa kun ganja 2.920 kg agi general post a thoding tia agun parcel su anamet pi unahi alangkhat in nuizarum ta ti diham ahi lo le meilhei civil society organization ho hi meilhei thing noi ho le arambai tingol ho sotol le hinga muhitam ti thein ta nahi Federation of Homi kiti kiloi khomna President Pawin arambai tingol ho chungchang aseina achun amo hi India government in apa cha diu to phatman api diu chule thaljong supply abol diu hi tin thangphong tha inana phong dai na hi nuizat ta chu hi jong le hi to bonga lam kai zole nar sutua hangsan ta phong do the hi pacha ta hi alangkhara ei ho idi naw le min I bol naw adi ta ba jong hangsan ta phung do ngamding lamkai ahung chop do na dia iki chou chou lai wa min ami asa dia hangsan ta zolana asu tua ngampira asei thei pa hi pacha ta ti the hi security force on pachalei su mangnana to achila api jingo to kimarin achi sani kho jong chun Kangpokpi district Thanglong bungam keya pachale ekal level ding sumang nana to anachil ha piu nahi alangkhat in Tingnopur police station hope sunga jong district forest department le district magistrate lam kainan pachale ekal somlam anasumangona hi tin Thusoh sun ase nahi chule GMF dia kun pu PS ho kip KNO ahi lo le kuki army president pui mi pi hi nga thu phun ananei na chun pachale hlo hi pathinin azada le adeilo ahi hiji chun mi pi hi nga tu chana pachale ki hlo na agam sunga gam nei ho sa ho hi nga
achi sa kuma pa chale hlo ta lo dia kitip na an nei umin phain ama ta in tu chana alei borjing lai hon anga na diwa lekha thot anei din jong thu phun an nei na hi alangkhat in Mizoram gamsung lunglei district sunga Assam Rifle le Excise le Narcotic Department hon ki thu khoma operation anei nawa minia kun heroin 57.69 gram asuma 40.38 lakhs manding anamanda on mena thil le ami narcotic department hi nga pilu da hi tin Thusoh chun asei na hi Tuni khwa dinga Thusoh la khom ihun phun do thiu hi chen chu hitan ti